Sak juai. Hadong ayo. Lah telah buat. Terus tenata ngaruh wan apa Shillong wan kuawan ya kai New Year sini ba ki ong ki perlok babes kan ka ya long pak temta kenduk ya pinis tenat syate. Kumno kan New Year jong pi long. Tapi setel berapa kamu ke best deh. Tapi piwan ban no sini sini sepak ban. Wan bat bahaya. Tapi sing umno ne pak ngai dari ka first time jong abang apoy sini te ngai ka best plat dang bun bagi ni kiding kise napa ka ipangat ka jakaru ka best ada. Te pi pat pisno umno pi laju poy bun sin. Lawan bun sin. Terus tenat tok blai sibun kata sedang thamai besuk bakemen pi don blok bapin syat ya klan nang bapin bahagi kam jam pidang lik school ne pidang la train ne kumno song jing terus tenat ta te Kublai pi bro ki paralok sa simpat. Apa yang sobha bat nga ai kublai senam thamai besuk bakemen ya pi baro ki paralok jonga ki ba kamtam lagi gitu ki bala subscribe ya ka YouTube channel. Bat kamjuru ki viewers ki ba piju page bat ki ba piju share ya gini ki video ki maju upload nang ni napo YouTube channel ke bang ai keteng PS link do tengah ai kublai senam thamai besuk bakemen ya pi. Bat nga ai ke jing kublai ki bokit ruang ya pi ba uni usnam unlong usnam jong kejingker ku bat unlong usnam ubadap tang kejingkot jingkia bat un bahagi kam ki jam ki kamai keji jong pi bar kan bat mentang ngadon hang ne ban pen ep ngadon hang ne po ya long pak ke badon hapo na hapo West Chanty Hills district kan ke sin ke beningkong ha ke bang apoi sini ke Jaka bat kalong ke internet sisa oh ki jingpe ki te ki kali jingbon ki bril ki babon ki bawan pam piknik sini kini ki bayat sini sepak lu jingbon bat kelong saya ke ba internet apa ngapoy ni Jaka mar beli kelong Jaka ke bekut ke internet ke bes ke ipengat ha nang taru ke bayrung bepinwan seniru lada piwan da kejat kemut light free lada piwan da kali te kin sim kum tu sampau ke ki ni ki kali bet bat ki kali he kem ki bos ki ite ki la sim sis aspa te ini apa ketu ket ni ki Jaka ki bangapen ep bangapoy sini Jaka bat kelong saya ke internet te ngasih kumba ngam kwa su ban mi na kan kejakan mar beli ka long internet bat ka kala best plat sisa kata kajaka te ku beli sibun ni pigi bala juye pet yakin video jonga hakini ki senam bala dam arjar arpau bat mental se lengba ke jing kersan jong pi ke jing page ke jing subscribe bat ke jing share jong pi mental se ngala jan yo jan poi sa thong jing job jong kan ka channel hakaba men hakini ki singi ki banai ki baladap ngadang yo ya absent pin te haswa bangan ya tu epi ba lengba ka jing yo ju tu absent pin kalong ba kila kala dai ba yo monetization but mentan dala yo tu pin kemut ngan stang katu kan singi katu kan tiau ngin sayo ya ke jing siu na po YouTube te kai ka bangakwa kalong ba ngakwa pan jingmut na pi barok ki perlok jonga ba pin ya ba pin ai jingmut kumno
ngin le ya kan ya kepisan dang ila yo jingsiu nang ni na po YouTube te baik kini ki bayat ni kila ya pen to happy new year to pengen ngel ai ku play new year lagi ih best deh te tongan penkut no to ga ibang keren kalong ba ngak pan ke jembut jong pi ba ke ai ke ba ngin le dang ila yo jingsiu nang ni na po YouTube ba pin ai ke jembut jong pi lang bagi comments te ku bless sibun ya kapor jong pi ba pila pe ke video ban ai ku play season 4 Happy New Year ya pi barokot ke yang kesem jong pi ki paralok jong pi ki paralok jong arukum jo nang ta kitbok kirwiang ya pi nang ni sakmat don bok hakikam ki jam jong pi barokot te ku bless sibun bye bye